Kedua sadulu durakana sadulu nang ratingna molo anggina madulaon hahana mana gabi panuturi manang pasinago ope dihita peperani obuta hutan arwafahan tu dihita nama maranggi apano lapak dan tuang diaji dohot porasima jungin ia pada bolani asuton di ulota sadarion ima sian peperani yang didolinami porasima jungin kami nama katayon sian peperani hahadolimuna apanolapak opa anakna opu sengganon opu geraga opu sumobun dohot amal dasada ia hami nama niop sigugu soron sian peperani puta opu sengganon ope pasat tami masangap tu anggi dolinami peperani puta opu geraga maulah tema di Pungata Sarmatua di Bagasa Poringon ima nomor dia raga hita akas do nakin sebagai kita akan namar marangi baik kamu mah di sini nadengani nolahami kan apu garaga gak bisa horas masa kami atau kamu masih nadengani maulah tema wasatay sangat tu peperan yang gidolinami opu sumobun gabi jala horas ang gidolinami peperan puta awal tasada Mulai tema dihita namarha marangi marsi pasang sangapan hami siang peparan opu hamu tasada nungadus rohanami asa tu abang ma hahanami opus yang ganon pasaton tu anggi dolita daturonggur niaji songoni ma wala tema dihita peperan puta apa nulapak alanang dos tahita siak kita peperan puta pada lapak tapasakma pakadenon tu anggi dolinami peperan puta daturonggur diaji asa hamumang gidoli nagari raja saud di ulota sadarion di Borginon asa beres-beres di gajah ma di ura pangaloan merumak seluruh raja naik kodolon molonioloan dapat maka pangomuan ope pasat tayo sangap tu hamu peperan yang gidoli nami daturonggur diaji sudah bodi hami jadi mulia tema di kita nomor 27